my heart was distressed with Jehovah's dread frown, and low in the pit where my sins dragged me down. Yes, amen. I cried to the Lord from the deep miry clay, who tenderly brought me out to golden day. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. My steps were established in Him. I'll abide, no danger falling. Here I remain, stand by His grace until the crown. He brought me out. He brought me out from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. He gave me a song, just a new song of praise. By day and by night, its notes I will praise. Happy and free, I'll praise my Redeemer as well as He brought me out. He brought me out from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. I'll sing of His wonderful mercy to me. I'll praise Him till all men His goodness shall see. I'll sing of salvation at home and abroad, till many shall hear the truth and trust in God. He brought me out. He brought me out from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. He brought me out. He brought me out from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. He brought me out from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. He brought me out from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. A song of praise. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, amen. Father, salamat. Ito nga oras. Salamat nga inlapsot na kami. Tinadyay nga pitak.
iti biyag ket kabil da kami iti mas matibay isu jarak isu ni Jesus. At salamat nakadagitoy na panawin ket main enjoy mi dagiti daduman nga manifestation dagitoy ngay naramid mo kada kami. So ituloy mo, Father, ipakaawat kada kami dagitoy nga song. Agtuloy kami lata, ta sikan iti Diyos mi, sikan iti naawatan mi, nga nang iplano iti biyag mi, nga kamamayatan, nga ma-enjoy mi, nga biyag, iti raytoy nga panagbiag kini masakbayan. Salamat, Ama, ket commit mi manen, ti puso mi, nakargaam ti saom. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Balin nyo tagtukaw. So, pantay manen. The message, niya ti message sa'yo, di na palabas, standing on the promises of God. Kaya iti pinukusan tayo dyan, the teaching about prosperity. Amen. So, panagrangay, pinukusan tayo. Kada dyan, di baga-baga tayo, nga, in mind ni Jesus, nga nagbalin nga na panglaw, tapno wabaan di kinapanglaw na, rumangay tayo. So, in work out na diyay. Binayada na diyay. Hallelujah. So, nga awan ko makada tayo ngamin, tata, if you are born again, awan ko matagkun ko na, nga kakaasi isunan. Yes, kailangan ng ma-erase the mindset. Kasi di kinapanglaw, inala na Jesus si di cross, kat in-crucify na. Idinlan sana i cross di ayan, hanmon nga bagi di ay, ta binayadanan. Binayadanan ti kinapanglaw mo. Nga tawid tayo hijay, nagbasulan ni Adan. Idi binayadanan di ay, in regalo na di kinabaknang na. So nga nakipagtawid tayon, ijay sanikwana, ngayon ti ama kanya na. Kasi di na ikasta. Iso nga no namati ka, di patsyem. Kaya di bagabagak nga, kailangan adapin natin no namati ka. Kat ti patsyen, anya di patsyen, anya di pamati, word of faith, so that di gospel, and spirit of faith, so that di spirit mo nga born again, nga, spirit of faith. Ulitak manan, di spirito tayo nga na born again, spirit of faith. And ada the gift of faith. Okay. Iso nga, bilibam di ay. Di pamati nga gospel. Ganangahan nga ma-erase. Kada kayo, di kapan panunutan niyo. Kakakaasi kayo, pobre kayo, han na kailangan na pinitreat yung biyagyo diay. So, ang kailangan nga i-give up yung poverty mentality. Alaan nyo yung mindset ni Jesus nga He is rich. Hallelujah. Iso nga, no siyak tag-meditate jay, ket kanayon ko ibaga, awan akong kinapanglaw. Natayan day tao nga panglaw. In crucify ni Jesus, pati day kinapanglaw. Nga penalty ti sin ni Adan. So nga siya kata na bindisyonan, narangay, baro nga tao, kaparparswa. Nga nakipagtawid kini Jesus. Amin nga sanikwam Jesus, kukwak.
amin nga kukwak-kukwam. So I am rich in Christ. Kasyay, gana nga ma-develop di. Gana nga ma-overcome na jay poverty mentality. Gana nga shaky jay confession mo. Taado ti kuna na nga binilib na dijay, pero in baga na that time, ito naman naman, nakita naman nun nga awan ti inwawalit na, nagbaliw man ti confession na. Pobre man nun. Wano awan daga na, wano awan trabaho na. Kuna naman nun, anya nga, dito yung abiyag, ibaga-baga nga narangay, takot kababaing kitli. Kung kuna naman nun, the word of God, haan nga change. Haan nga pabago-bago siya in workout ni Jesus Christ. Forever settled in heaven and here on earth. Kailan makita yun ay? Haan nga value jay cross ni Jesus. Wano jay in workout na jay cross. Kung nag-value jay situation mo. Situation mo tinag-value. Pero din workout na jay cross, hanga nagbaliw. Kasjay nan niya. It's up to you. Natakdiram unuhan. Hallelujah. So, kailangan nyo diay nga faith. Na dyan tipin natin ni Abraham. Hallelujah. So now, tuloy tayo. Pero mapanak ti daduma pa eh. So that's the word. Iti about prosperity. Nagbalin ni Jesus nga napanglaw. May babawi aya di ay. Nalpasan eh. Inkaronan eh. Sikan ti maururay. Nga bang believe nga agisten. Ijay. Tano agisten ka, ijaymat nga i-prove the Holy Spirit, the Word. Oh. Hallelujah. Okay, so ituloy tayo. Pantayo di Colossians chapter 1, verse 23. So ano ito? Dito di ay pagtultuluyan. Ti pamati nga ibagbagan ito yung Bible. Dito ay, if ye continue in the faith, grounded and settled. Amen. Grounded and settled. And be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. So, dito'y kumanan, ngay tuloy diyan. Mapantayo ijay teaching wano message nga the past tense of God's Word. The gospel, ada dagiti past tense. Iti gospel nga makunkunan. Ngam, iulit tayo dito. Kailan maawatan tayo dito. Kunana, if we continue in the faith, anya dayo pamati nga pagtultuluyan tayo. Nga pakaigroundan tayo, pakaisitilan tayo. Kita nyo if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the what? Gospel. So kita nyo gospel, ti kaisitilan, ang kama move away. Ijelangag mo, nga na i-preach kin ka. Tati gospel, ti na i-preach, kita nyo kani, nga nangagyo nga na-preach to every creature under the sun. Amen. So ano siya, kagtrasak launay di gospel.
So, naisurok na healing. Healing school tayo. Ado gamin iti padasena nga pervertan ti gospel iti biyag tayo. Ado dagijay news ken ado dagijay words iti tattao nga dengdenggan tayo. Ket makakonfuse. Ingana nga kunan ni Apo Diyos, anya ba ti dapat mo biliban? Anya ba ti dapat mo nga pag-istanan? And may kanyak, you word. Yes, but anya nga word? Gospel. So nga iday, pinaros ko manon nga na-review. Iso nga dadaday, nga ibagat, the healing school, han nga gospel dagijay. Dagita. Ta kasi, ado tagtagtaginap eh. Tinaisaan dito nga ministry, ado ti prophets, ken managtagtagainap, ken nagtagtagainap, ken nagprophesy against me. Ako na da in just 5 years, ag-collapse ti ministry ni Pastor Romy. And kunan pa itira duma, at mangyari kanya na nga madi. So, orayan na tagijay madi. And then, adamo tagidin may nakita mi, kakasi ka kano, binipirot ka ti basura. Tiraduma, nakita mi, natay ka. Okay. Kasam, tiraduma, nagano itin bagbaga na. Sikakat kadwa na ka ni Lucifer. Ay. So, nagano. Kasam day ngamahan nga isulat ti Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo, kuna na kanyak. You are saved. You are blessed. You are, amen, healed. You are, amen. Hallelujah. Ano natin declare pa di gospel kanyak? Blessing, life, sanctification, justification, redemption, salvation, blessing. Hindi naman, dagil naman nagtagtaginap, sabat, hanga isulat di gospel. So nga tibilibak, gospel. The gospel, the word of God. Sunod na kayo ngay. Yes, sanga dyan bulsayo, bilbiliban nyo, nawang kargana, believe in the gospel. Hanga dyan trabaho nyo, tibiliban nyo, believe in the gospel. You are blessed. Oh my God. Hanga dyan tagtaginop na, tibilibam, dyan gospel. Hanga dyan pagbagaragin ka, ngawa na mamom, dyan gospel. Amin lagi dyan, nuhaan nga gospel, ipaknim. Ta dyan gospel, ti receive mo. Palakpakin ni Jesus. Saan ka ma-move away from the hope of the gospel? Amen? So nga, gistan kayo dyan. So mapan tayo di past tense of the gospel. Past tense. No, in baga ka past tense, tinalpasen. So may sa da di prosperity ngayon work out na nalpasen. Past tense di ay. He became, the word, past tense. He became poor. Nalpasen, nga nagbaling nga napanglaw. The true, his poverty. You might become rich. Ngamno din workout ni Kristo, past tense. Amen. Mabantayo, dyan na dumapay. Tinakaskas daw dito'y, kasla dito'y healing
past tense ang word of God about healing. Okay, so mapantayon ti healing, ano kaya ito ba iti prosperity? Kailangan maisital kayo ijay. Ang ko kayat di ay kuang amin. Ang ko kayat di pabaliw-baliw ti confession na. Ang ko kayat nga nagdenggan di ay tatakat ibaga na nabindisyonan. Ngab na awang ko kwarta na umay man na nagririri. Ipagbaga tayo nga nabindisyonan tayo katawan mo ti pakakitaan. Makaungot at takas niya nga born again. No, adati situation lang madmadi, pabasulo na da the word of God. Han nga basol ti word of God day. Sika day. Ngam ko kayat di jay ditoy. Nga kasjay ti quality you. Kayat ko nga ti quality you. Uray noan niya, ti makitkitan da jay natural nga matayo. Jay sense of sight you nga natural dapat nga da jay dibiliban nyo da jay gospel dibiliban nyo jay spiritual eyes you ti agwork nga kitkitaan na ni Jesus kitkitaan na kat ti adakin ni Jesus so nga looking unto Jesus the author and finisher of our faith. Amen. So na dati apply ko iti biyag ko, kaya't kumat nga kasi kayo. Nakaskas daw na ito'y Isaiah. Ito yung Isaiah, apay nga past tense. Kat prophecy pa lang. Kitaan tayo, Isaiah 53. Kada ito yung kanayon tayo nga basihan, ijay healing. Okay. Manulang mo't na ito'y. Isaiah 53. Sige, let's read. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? Okay, sino timang believe? EJ, report me. Oh. Okay. Sino ba nang believe? Nati report na. Si message na. Ada tayo ba nga nang believe? Amen. Okay, tuloy. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He hath no form nor comeliness, and when he shall see him, there is no beauty that he should desire him. Gasam na ito eh. Ni Jesus na ito eh. Han pa lang ang nangyari kay ni Jesus na ito eh. Ngayon nakita na nga awan beauty na. Gaso nga awan beauty na. Awan gugwapo na. So nga tinaduma ko na pangit kayam ni Jesus. Handa nga mo nga na ito'y prophecy. Di mangyari kanya na ijay cross. Amen. Nakita dan. Han pailangan ay anak. Nakita dan nga awan taraki na. Awan makaawis nga langana. Tada jay mangyari kanya na ijay cross. Idi may crucify. Pinmangit isuna because ijay sinagaba na ijay. So kasla awan sirsirbina. Nga tao kaslahan, nga tao isuna ta time. Iti panakadadaal ti rupa na. Panakadadaal ti bagina. Amen? So makita yun dyan. Han pala ka na anak. Kasdayan ti panakaiprapisi na. You see? Iso nga dahil kung kunak nga ijay old books ti binilib da prophecy. Ti binilib da giti apostle jay in my nga nakadkadwa da nga naglasag. Ti binilib tayo jay in mayon nga nagsublin. Ngagsublin tumanan. So makita yun dyan. Iso nga lagi na lang believe the prophecy pailaeng
Ket nag-work karakwadan. Naagasan dan. Rin mang aydan. Isut rin mang ayanan ni Abraham. Amen. Din may inapruban man na naging apostle nga daytoy diya kadwadan. Sura jay. Tadya naka-prophecy na bindisyonan dalata. Rumang ay lata dyan ang bilibijay. Tatamanan, natayan, napanan jay heaven, umay tumanan, sumat niya binilib tayo. Kung kailan makita yo, nga nagidjay nga prophecy, kaya nagidjay nga word, ada nagidi past tense, nalpasen. So ano nalpasen, anyay taramidam, i-claim mon, i-receive mon. Han mga tulungan. Tawan may tutulong mo, idi nagbalin nga awan gugwapo na. Apa daw may tulong mo day? Awan, tilang aramidam, tagikwaam, jay benefits, tin work out na. Apay nariga tayo di ay. Tidak duma marigrigatan daw pa'y laeng, awan lang itutulong mon. Baga tahanga sikati, in panda ijay. Isuna ti substitute mo, bilibaman laeng, ket ag-work. Dayta ti grace. Woo! Sige, verse 53 na tayo. Verse 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. Kita nyo ha, he is despised. Past tense ting kastada nga rod nga nangikwa. Amen. Kat di pa lang nangyari. Apay nga ta? Because, dahito nga min nga Jesus, inutok kayo nga i-explain na gito eh. Dahito nga min nga Jesus, oray dihan pailangan ay crucify, iso dyan na ibabagan, nga the Lamb was slain before the foundation of the world. Awan pa lang tilubong, na itudan ni Jesus. Grabe. He is the Lamb that was slain before the foundation of the world. Amen? So nga, i-giant heart ni Father God, iintednan ni Jesus before the foundation of the world. Basahin niyo ijay, Ephesians chapter 1. Dajay. Verse 4 to 5. Pero, haan pa yung ijay, ti papanak, dito pa lang. So, makita yung ijay, verse 3 and verse 4. Sige. Verse 4. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Daytoy griefs and sorrows, pain and sicknesses, kumada ito'y. Ti Hebrew word. Pero in translate lang griefs and sorrows. So, kita nyo, past tense, inawit na. Amen. Kana pa lang nga inawit. Ta prophecy pa lang na ito'y. Pero inawit nan. Ta isuna nga rod yan na itudan before the foundation of the world. Amen. Sige, tuloy. Dadete amon ti tao nga naduma. Nadusa ngamin. Oh? So, kitaan nyo no ijay kwang. Ijay NIV. Kitaan nyo ti translation, pain. Surely he took.
Yet we consider him punished by God, stricken by him. Oh, kitaan nyo. Surely, He took up our pain, endure our suffering. Past tense, prophecy pa lang. So nga oray suda amudan, inawitan ni Kristo, di na palang inawit. Kasam lay tanga, kinalaing the Holy Spirit nga nangited kadakwada ti revelation. Nalpasen kadakwada. So nga oray adada ijay old books, kanyadan adda tinang awit ti basbasol tayo. Nga mang awit tugayang pailang kuma. Ngam kanyadan binilib na dijay. Kas kini Abraham, I have made you a father of many nations. Kitaan nyo ay awan pa lang ti anak na inaramid kan nga ama ti adu nga nasyon. That is the past tense of the gospel. Apay nga nagbalin ni Suna nga ama ti adu nga puli. Katawan pa'y. Awan pa lang da, Ismael keni Isaac at the time. Dagijay kumatikitaan nyo, isunga na tayo, dahil ti past tense of God's word. Han mo nga balibaliktadan pa lang na ito, hanggang agala-alanganan ito, tanaka, nalpasen, nakasisitalan. Si kalangan ti maururay, nga mang believe, nga isital mo matanan, itagbat mon ijay, nga bato, nga word of God, jajay faith mo, kasjay na matanan. Hanmat nga paalis-alisan, haanan nga, lulubog lilitaw. Tadi foundation na, nanalpasan. Amen. Iti kaya't ko ito yung may korrektar ka na tayo. Dadyay ikaskasta tayong mangpati nga nakakuha tayo pa lang nga day situational, seasonal. Ito naman yung situation mo, hanmon nga biliban man ang word of God. Into no mayat, believe ka manan. Sparang di blessing, adote ko ha. Into no awanan da, unawan ba di situasyon da, lahan da believe. Into no mayat situation da, talaga ba o adi nga mang bliss? Talaga mo't ngamin, binaot kanto ba? Kasla-kas day ko mati bagam eh. Yung mga kitita, saplit kitita ta ubot mo nga. Kasla kasi kumati kasta. Tad ano to kasi kakadwa tayo. That's the reason nga itibiyag mo haan nga maisit-sitel. That's the reason nga the prosperity ket ma-barabaraan. Tadjay ikastam nga mang bilib. Maputed-puted. Ngam dajay binilib mo kuma, haan nga maputed-puted, ta forever settled. Past tense na nalpasen, haanan nga babawian ni Jesus, jay natayan na jay cross. Agora, ibabawi kayam jay stripe ko. Ibabawi kayam jay panagbalin ko nga napanglaw. Ibabawi kayam jay blood ko. Hanan nga ibabawi di jay. Tinaramid nan, inaramid nan. Ipiapay ni Pilato, insurat kon. Tako na, baliwam din surat mo. Tinaisurat, naisuratan. Ipiapay day. Kung na tayo mang bilib na minsan, uray the mountain trinity, kasyay. Nung nangina ti presyo, talaga ni Apo Diyos,
Mang bendisyon na talaga. Intuno bagsak ti presyo kat. Ay awan. Apay nga ta. Kat namati tayo met. Kat di ba inbaga tayo nga no namati tayo kat nabindisyonan tayo. Apay ngay. Nga di nagbiyahi akat binmagsak ti presyo. Apay di. Kat sino kin basol? Basol ba ni Jesus ay? No. Bakahaan mo nga mangi timing. Hangka nga agdengdengeg ti Holy Spirit no kaanya nga aldaw kang agbiyahi. Baka pa'y inranam ti Domingo. Takunam nangina no Domingo ta siksika lang ti agbiyahi ta makimisa la. You see? So nga na tayo no minsan. Imbis nga na tayo ti ayan na papabasolon tayo ti Diyos. Pero ti Diyos inaramid nan amin. Amin nga parakin ka. Inaramidan ni Jesus. Tapno rumangay ka. Awantin imot na kini Jesus. Okay. Amen. So mapantayo ka di verse 10. Dito'y malang de kunak nga past tense of God's word. Kada ito'y makita di perfect will of God. No anya ti kayat na para kada kayo. Shortcut kumanan basit. Basa-basaan nyo kumanan ito'y. Ulit-ulitan nyo. Verse 10. Isaiah 53. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and will prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. So makita yo, yet it was the Lord's will to crush him. Amen. Tidak duma, iti King James, kunana ijay, King James. Yet it pleased the Lord to bruise him. It pleased. Anya ti please? Nga dito'y nagragsa ka na. Nagayata na. Na ay ayo pa ikit di. Ni Apo Diyos nga nang crush kanya na. Nang ilansa. Nang dadael. Kanya na, wano, na magrigat kanya na ide cross. Nagayatan ti Diyos. The Lord's will. Amen. No nagayatan na di ay, amin mat nga rod nga in workout ni Jesus, iso ti pagayayat ti Diyos. Kitaan nyo the last part. And the will of the Lord will prosper in His hand. Ti pagayatan ti Diyos, ag-prosper, agbaligi, babaan kini Jesus. Kung mo nung naawatan nyo day, kaya't kung ay parwar ito'y, ado ka na tayo, ti mang sisik, noon niya ti pagayatan ti Diyos. Kanya na. Walo ka na tayo. Anya ti pagayatana? Pagayatana, jayin pa, baklay na kini Jesus. So pagayatana nga, pumanglaw ni Jesus. Apay pagayatan, pumanglaw ni Jesus ije cross, tapagayatana nga rumangay ka. Pagayatana nga nagsakit ni Jesus ije cross, tapagayatana nga sumalunat ka. Nagayatana nga ni Jesus na i-offering para ti basol, tapagayatana nga mapakawan ka. Nagayatana nga mapan ni Jesus ije impyerno, ta kayat na mapang kay ije heaven.
Iso nga no, questionam. Anya nga tati will ni Apo Diyos kanyak. Dagitoy. Dagitoy amin ti pagayatana. Daytoy ti kayat na. Daytoy ti pagragsa ka na nga mangyari ken ka. Iso nga nagbalin nga past tense, dagitoy talipasenan. Tatilangan trabahom mangbilib. Woo! Hay. Sige, kitaan tayo, di panangkot da. Panangkot ni Matthew. Ijay. Matthew chapter 8, verse 17. Isaksak ko na ito kada kayo lumabalin na kuma. Nga tipuso yung kat nakapadlaklaang susi akan tasak kaisil-sil ito yung word of God. Tamangan pala no, ibagak pala na ito. Hanya kayo palang ag-meditate. Sayang pa lang. So, kailangan ag-meditate kayo. Kana nga sumagapsap. Past tense of God's Word. Ulit, akapay nga past tense, tapno ma-realize tayo nga nilipasnan. Amen. Uray before the foundation of the world, ti imatang pay ni Ama nga Diyosan na iuoporingan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So dito'y kayo kumangagtras. Ang ijay bulsayo. Ang ijay laingyo. May ayo ni Apo Diyos. Ngano ijay laingyo agtras kayo. Han nga ijay gospel. Ang nga may ayo ti Diyos. Tati pa kay ayuan ti Diyos. Ijay gospel. Tibang bilibam. Ang kagbilib jay sarilim. Trust in the Lord with all your heart, in lean not to your own understanding. Amen. So nga oray nalawat tinatawid mo nga daga. Hangay jay. Trust kalatay the finished work ni Jesus. Sige, Matthew chapter 8 verse 16 and 17. Many were them possessed were brought to him, and he drove out the spirits with the word and healed all. Tuloy. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Kitaan nyo, nakakuta na na ito'y. Ida Isaiah. Past tense ba? Yes. Nga, itira ito yung paset. Han pa lang nga ilansan ni Jesus. Because isunakit nga rod dyan ng hill. Nang agas kalakwala dyan. Isu dyan agpipreach. Amen. Nga mapay nga ito yung kastada nga ng quote. Yung kastada nga ng isurat, past tense. Na ito yung rod dyan bagbagak, ngan ni Jesus ngamin, isunad jay lamb, nga natay before the foundation of the world. Hallelujah. Ang magawat tinaduma ni before the foundation of the world. Uray siyak di damok na ito'y, kas ano na ita? Awan pa'y tao. Awan pa'y tilubong. Kat na i-crucifian ni Jesus. Kat tina-i-crucifian namot, kat ijay Calvary. Kaslahan nga mauawatan nga talaga. Pero na ijay foreknowledge of God. Ijay pa yan panakaamo ni Apo Diyos. Iinted na ni Jesus nga na-i-crucify. Han pa lang nga na-create ti tao adan kini Ama nga Dios nga na-i-crucifyan ni Jesus Christ for them. Kay ti kauneg ti laing ni Apo Dios. Hallelujah. So hanyo matawaran ti wisdom and knowledge of God. No ag-work. Hallelujah.
Amen. So makita yun dyan, nalpasan ba? Yes. Himself took our infirmities and bear our sicknesses. Inaramid na ito'y, ijay cross, ng kiniapo Diyos na itilan ni Suna before the foundation of the world. Kanya ngay, sungat naramidan tayo lang, patyan tayo lang na ito, inalanan, nalpasan, tainalanan, nalpasan, tainalanan, nalpasan, ngay nalanan, sungako kwaktatan, day in trabaho na. Oh my Lord. Woo! Hallelujah! Amen! Kaasan nyo na Iso nga nagita ti basihan, ti faith, ti gospel. Oh, hallelujah. Nalpasin. Niya ba nagdinado mga nalpas? Okay, mapantay mo't ni Peter. Kinote mo't ni Peter na ito. Pagpakitak man na healing, prosperity din, pagkitak idin. Tata healing man na ito. So nga ito iti laban mo lahat ito iti ibanghilyo. So nga oray ko lang ti doktor nga matay kan, hanga ibanghilyo isuna. No pa isutin nakita na. Pero ti ibanghilyo, inala na Jesus sa sakit mo. Inlan sana ijay cross. Jay ti kitam. Jay ti denggam. Iso nga irugrugiyo tata. Ang ngayon tunod na sakit sa agtarimaan. Kitaan nyo ni Doc Carla, ibagbaga na ngayon, nangina ti hospital na talaga. Adun ti pinapubri na riya eh. Kan nga dakes, pero, Jesus, nangina. Uray kwarto lang nangina. Iso nga, kini Jesus tinalaka. Nalaka pamati ti usaren. Awan bayad na. Tayo sunat ng bayad. Apa yung na? So palasan tayo suna. Ada ba lang suit in workout na? Tedsa nga rod. Awan mo ti ulbud. Agpaypay sumat amin. Jain workout na ijay cross. Dapat kumaijay tayo nga gistan. Hallelujah. Amo ka nga na nalalaka dito siyak tubay. Ada ti time nga, ayo, bumanog ka. Apo Diyos ati kami meditate. Sa palang umadyo, giti managtagtagin pa. So, karo bumanog pa lang, isuda pa lang tayo na isingit ngayon, overcome. Yes. So, ngaroon nga naibagak na. Narigat ti agak siya aksipti, visitor no kasjay. Baka sabali di tagtaginop nga iyag na. Umayak, kabisitaan ka. Concernakin ka. Oh, sanay baga, natagtaginop ko gamin. Natagtaginop ko nga inmununakan. Hindi, imbis ka na in college ka, overcome ka di Pinmanaw. Oray man nangala ti Sanjaw, man niya ti sakbot naging ka, ngam da day in minsay na, hanga gospel. Iso nga do ti matmatay because minulanda iti doubt tati faith ngamin di gospel. So nga kada tayo dito church, bagabagak, tang kumot nga nga malapudan, nang kayo agbisita, ada kumabalon nyo nga ibanghilyo. Anyo nga panpatayon di tao. In kayo encourage. Amen. Cast out nyo yung demonyo.
Ang nga dayjay, kayo ay ayunan de sitwasyon na. Okay, sige. Pantayo 1 Peter, chapter 2, verse 24. This is the past tense of God's word. Panay past tense na gito. Okay, kita nyo manan. Who his own self bear or bore our sins. Nalpasan ba? Yes. So nga taramidan tayo lang accept His forgiveness. Tanilipas nan, jay basol mo. Inala na aming nga basol mo. Inlan sanay jay cross. Nalpasan. Iso nga di kastam, kada jay basbasol mo, accept mo, nga may sa jay basbasol mo, or adu, amin, kadagiti adu nga basbasol mo. May saka. Ngay nalan amin ni Jesus. Jay basol na jay cross. Amen. Naditi aksepam kanya na. Nilipasnan. Woo! Yaman tayo nga gagaraan di agbasol na. Tano maawatan tayo kami di dyan, nga napakawan tayo, naugasan tayo, sumarunong nga immediately tayo di righteousness and holiness of God. So agaputan na ugasan ak, ti aming nga basbasol, ada nagbalinak nga rod, napasantuak, in the spirit ken napalintigak. So haan kong gagaraan ti agbasol, tadamanan di righteousness nga ibiyag kon. Ang anamuan man na nagdida dumarihay. Kaputan na pakawandan, kagagaraan datag basbasol. Ang akasday ti grace. Ti grace na alam di righteousness in holiness isuti na isublat. So nga never nga gagaraam ti basbasol no na-forgive ka. Because di na-forgive ka, na-sanctify ka. Na-justify ka. Woo! Amen. Next. Nga past tense. Dito, isungarod nga diya, no napakawan ka, agasan da kamot lang. Kasi awanen da jay ramot ti sakit. Ramot ni patay. Ta jay basol nga ramot nan na pakawan. So nga no wonder nga ada di ba scripture nga Salmo 103 verse 1 to 3. Nga ti pinakawan ti Dios inagasa na. So ano wonder nga idi ada ni Jesus Christ ito earth mangpakawan mangagasen. Tawan ti righten ti sakit ijay tao nga na forgive. So nga awan right ti sakit ijay righteous nga tao. Tati ayan ti sakit, ijay basol. So nga, if you are righteous, na forgive ka, na dalusan ka, awan ti right ti sakit, so nga you can cast them out. In Jesus' name. So tuloy. That we might die to sin, and live for righteousness. So makita yo, na-forgive ka. Tapno matay kay ti basol, agbiag ka ti kinalinteg. Kasano nga usaram? Jay grace nga agbasbasol. Kat napalinteg ka nga rudmanen. Kano ka nga napalinteg? Di na-forgive ka. Han nga mabaling nga duwa niya. No na-forgive kan, natay kay ti basol, sin mo blat ni righteousness. So you are righteous. Gapo, jay pa naka-forgive mo. Woo! Hanga gapo ta, awan ti kam kamalim. No di ket di gapo, ta na-forgive ka. Ket da jay pa nang believe mo hijay, dadya ti mang overcome ti basol ditoy earth. Hallelujah.
alaem pa jay righteousness saka maka-overcome. Di same malang alaem jay health saka maka-overcome. Last part. By whose stripes you were healed. Past tense ba? Diyan naagasan ka? Naagasan. Han nga maagasan kanto? Naagasan. 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 Uray ada symptoms na. Naagasan. Tinakaagasam. Dadya stripe. Di may isang translation na ito'y ket one blow. Han nga stripes. One blow. Tigat nang gabing nga sa one day ay, the stripes nga rod, ket 40. 39, tinsaplit laki ni Jesus. Tadya one blow, ni Apo Diyos tinang isaplit, kanya na ijay cross. Ijay nga na iraman ti Hudyo ken Hintil. Komplito ti panakaagas na. So nalpas. Nalpas ni Jesus en. Jay batang na. Ngamang bayad ti sakit. Ti aramidan tayo lang is to believe. So nga fear not. Only believe. So nga dadi kanta, only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Apay nga only believe, tibangim. Wala tayong inilipas ni Jesus. Natingor, the old covenant, kunakmanen. Nung anyo makatsap na ito, basta, kuha kayo latata, dadagayhan na makakatsap, ang nagitigaming nga ituloy, handang lang nga nagawat, karkaro pa lang, handang nga ituloy, di awanan. Mas marigan na ito by whose stripes you were healed. Amen. So, numapantayo ijay, kaya't ko nga ipakaam mo, ditoy, nga uray adda symptoms, ti bagbagan pa iti word of God, you are healed. Apay nga you are healed. Ta inala na Jesus, dadjay symptoms nga dayta, inalanan, ijay baginay, lansana ijay cross. Nilipas na. Kat dinilipas nan, naabakan day sakit. Parakin ka. Tatati maururay sika nga mang believe. Nga bilibam nga uray da symptoms, bilibam nga you are healed. Kat no bilibam nga you are healed, dadjay symptoms, ti maabak, ti ag-disappear. Dadjay ti kasana di ay. And then, inayong ko pa dito'y, amoyo, iti old covenant, the battle belongs to the Lord. Kuno na. The Lord will fight for your battles. And then, i-apply tayo pa lang di dyan. Pero, agbasa kayo man dyan, new covenant, no, the battle belongs to the Lord. Nga nakot. Ada ba? Pahilang di ay? Okay. So, awan tagsaw ka na kayo. Awan nakabasa. Because sa bagi ni Apo Diyos, nga the battle belongs to the Lord, nilipas nan. Nakilabanan. Nakilaban ni J. Cross. Nangabak. Nagungaran. Nagtugawan ti makanawan ti Ama. So nga nilipas na pa yan, aming nga kalaban. So nga tata, ti battle sikan. Fight the good fight of faith. Fear not, only believe. So nga nagajay, may bagbaga pa lang, the battle belongs to the Lord. Old covenant niya. The new covenant. Nangabakan. He is our victory. We are more than conqueror. Daitan ti aday jay new covenant. Hanang ibagan, the battle belongs to the Lord. You are more than
conqueror. Amen. Mauawatan nyo ba iso nga? Dagito ti kailangan makita yo, nilipasan pa ni Jesus. Dadi pa nakilabanan. The battle belongs to the Lord. Nilipas na pa yan. Woo! Woo! So nga, ti maururay sika nga mang believe. Iso nga, fight the good fight of faith. So nga, kasi ti healing. Amen. Kasalaman lang prosperity. Kasi mo lang tinaduma. Aya. So, anda nga'y kumati. No, agsangit ka kumayjay. Ang agsangit nga naabak. Sa balin to, tisangit tayo. Apay nga'y. Hindi ba inbagan ni pastor? Nga nabindisyonan tayo. So nga daw umay kasi ay. May da pagsingir ka niya ka. Inbagamat pastor. Nga nabindisyonan tayo. Katwan mat. Kat apay ngay nga kastoy. Di namati akit di kinmarkaro. Ngawan na ito eh. Kailangan ti seminar nga 1 year. Okay, ilas ko. Mapantayo ti Colossians. Colossians chapter 3 verse 1. Start verse 1. You have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. So kitaan nyo manan ito eh. If ye then be risen, nung nakipagungar kayo kini Kristo, nalpasan ba nga talaga? Nakipagungar kayon. Sa spirit tayo nagungaran. Tadi ko nakaro, the spirit mga born again, so dyan nagungar nga spirit ni Kristo. Dyan tayo nga binmingay. Tira dumahan na magawat niyay nga revelation. Di ko nada nga nariing dyan old nga spirit dati na renovate. Ti amuda da dyan mananti na reborn. Pero haan, natay di ay. The old man is dead. Haan na nga baro no isuna mo lang gayam. Tingkasa na gaminde, kasla bukal. The old, kasla na imula nga naikuyog kini Kristo, the old. No patatas ko ma, na imula nga naikuyog kini Kristo ijay cross, the old. Itatan na lusaw liyay. Ket nagtubo, adati bukal nga barbaro, nga nirumwar. Dahil they born again. Amen. Amoy no panagungar da ito'y physical nga bagi. Hanga ito'y bagi ti agungar. Adati sa bali, nga kaskanyana. Amen. Tada jay daytoy first nga bagi, kasla daytoy jay bukal nga naimula nga malusaw. Ket agramot adda ti barbaro nga rumwar nga bukal. Kasi di pa nag-ungar. Kasi malang pa nag-ungar jay spirit tayo. So nga jay spirit tayo, new spirit nga nagapu kini Jesus Christ. Born again. Tani Jesus, the first nga born again. So, no nakipagungat kayo, birukan nyo lagi jay aday jay heaven. Nga ayan ni Kristo nga situtugaw. Woo! Iso na dyan, tisikan tayo, nga biyag tayo. Amen. Hallelujah. Kurang ti time ko. Pero, ininot ko. Ngay pakaawat ka na kayo in detail. Amen? Past tense. Nalpasan. Nilipas ni Apo Diyosan. Jay basol mo.
Nilipas ni Kristo. Nilipas nan di sakit. Nilipas nan di poverty. Nilipas nan di old. Niya pa'y tinilipas na nagado. Pero, ininutan tayo. Teramidan tayo lang. Only believe. Believe, stand firm. No, niya din nilipas na, nalpas nga talaga. Woo! So ngawa na kung di poverty. I am so rich. Nabindisyonan na katao. Ket no parang ayon ti Dios, tinabindisyonan naglaka. Nalaka. No nabindisyonan ti rumangay. Kitaan yun ti panagrangay ni Job. Naglaka. Panagrangay ni Abraham. Naglaka. Panagrangay ni Jose. Naglaka. Handa nga margrigatan. Amen. Panagrangay ti Israel. No handa lakit di nga agbasol, naglaka. Kaalaala lang ti babalitok. Kaala da jay balitok ti Egyptian. Kay iti-itid da. So nga dayahan, mamatawaran. Iti kinalaing ni Apo Diyos. Talaga nga naglaka, no iso na tag-work. So ngay alaw mo, hanggang nga sikati, kwa isurrender mo gamin. Ti kinataom. Tamapno ka ti kinadiyos ti Diyos. Numapno ka ti kinadiyos ti Diyos, maimtian daday sarilim day kinasiasinum. Wala ta tinaipon nung ano Diyos. Idi awan dahi kinataom kuma. Si kalaang ti agyel. Agyel day kinataom. Tani Apo Diyos ang tinangpunukin ka. Woo! So ano napno ka ti Diyos? Binmasit jay sika. Ngayon napno ka ti sika. Basit ni Apo Diyos. Ha? But praise God, we are Spirit-filled. Napno tayo ti Diyos. Napno tayo ti Jesus. Napno tayo ti Holy Ghost. Idi nakipagungar tayo. So nga berukan yun diyay. That's your life. Hallelujah. Tuloy ko to. Tumakder tayo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Past tense of God's word. Ano liplipatan diyay? Nalpasen. Nalpasen. So more than 2,000 years ago, nalpasen. Before the foundation of the world, nalpasen. So amin ngayon workout nan. Kukwam. Ipagayatan ti Diyos. Pagragsak ti Diyos. Hallelujah. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus. Salamat. Amin nagijay. Ngayon workout ni Jesus. Nilipas nan. Para kada kami. Nilipas nan. Uray dihan pa lang ay crucify. Before the foundation of the world. Ket nalpasen. Ijay presence mo, Father. Ijay planum. Ket nalpas pa yun kita. So ipakitam ka kami dito. Tapno amin kami. Agdwell kami dyan. Amin kami. Ang kami magungun. Ta tinalpasen. Hanon nga may babawi. Tinalpasen nakasitalan. Hanon nga masukatan. Mamati kami dyan. Nga dadyayan iti foundation. Nga saan nga magungun. So trust kami. We are blessed. We are healed. We are saved. Sanctified. Holy. Righteous in Christ. So amin kami, O Diyos. Adaan kami ti victory. Because inaramid amin ni Jesus na gitoy for our victory. Thank you. Amin na gitoy nga umay. Ma-open da iti revelation.
iti gospel. Han kami nga ma-move away. Iti ay nga namnama ti Ebanghelyo. Kayso ti tunay nga bendisyon. So ti tunay nga biyag nga na-preach dito rabaw talaga nga pagstanan mi. Salamat Ama, sino man dagidyahin nga haan nga makakatsap. Tulungan mi suda. Tapno ma-receive na dito nga revelation. Kat ma-establish na. Kat agbiag na. Kas. Na isurat. Kas na i-work out. Ito nga gospel. Salamat Ama. Commit ko isuda king ka. Nga work. Nagito nga som. Iti amin nga areas tibiyag na. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord.